Mongol Singh Rongpang, AGT member, Bidara, President Binat. No autonomous No autonomous We want autonomous We want autonomous We want autonomous No autonomous No autonomous Gascom Jindabad 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 Gascom Jindabad 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 KSA long live Long live Long live KSA long live Long live Long live DSU Jindabad 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 DSU Jindabad 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 Khalsa long live Long live Long live Khalsa long live Long live Long live Kerala long live Long live Long live No autonomous No autonomous We want We want No autonomous No autonomous Ujit Timur Jindabad 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 Ujit Timur Jindabad 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 KSA long live Long live Long live KSA long live Long live Long live Khalsa Jindabad 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 Khalsa Jindabad 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 Gascom long live Long live Long live Gascom long live Long live Long live Dr. Turiram Rong Hang Jindabad 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 Dr. Turiram Rong Hang Jindabad 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 DSU long live Long live Long live DSU long live Long live Long live KSA long live Long live Long live No autonomous No autonomous No autonomous Campaign reality Campaign reality No autonomous No autonomous We want We want Lasa Dharna program ala mangke autonomous long liti ke ni tume Delhi Dharna dopo. Atima nele to ma private member bill ele to ma MP Omar Singh Tiso dak mop lo. La se hala sa private member bill introduce upon la pen government bill ponte ti ke nele tom Delhi ke Dharna do erko. La sa kam ni to wang bomi pen on next autumn session July August nele tom bang ke west bang ko west bang non ke bang long apot ele Thomas CM Caribbean long Thomas Council chief executive member Dr. Toliram Rong Hang Sa nang kera penaja ni tum ningarong piglo la pe alang ni ban churu piglo la pe alang li autonomous te ni kang binong si alang li abatai batai ta ni tum manangarap lo treni khum ta batai ni rijap lo aeroplane ni chitapta aeroplane nanta bang paro free ta batai ni ta ponlo la pe alang li jur piklo inusia mahisap la pe ni to banna batai Delhi ke wang la selang li panchuru piklo secondly non MP Omar Singh Tisota ha 1986 panang chirapun lo la pe non alang MP man lo la pe MP man pen parliament lo introduce lo ani sita lang li tu put por alang parliament lo niche lo akola pe ni tum Delhi ke wang aling na kerap dun alang li do sekta apa salang li pan suri akadom ahir jumi pajir lo la pe na dun tu Haurat MLA kene Mr. Dor Singh Rong Hang alang li mata alang li na kerap dun na chito dun ni to malong kaita na claim no pot alang li to man suri akadom alang li pan pajir lo la selain lo la pen kaniji poen lo je ile tom autonomous state ke hang ala bangke bang pa party le autonomous state hang dami sita aprang sonata kacitu kacitat boycott akola sonata itum choi nai la bang claim de dangji akola pen ke hang chenge sovereign country sovereign state hang po la penuni po separate state la penuni po autonomous state ha pige autonomous state pen aber more power ada kedeng hala bang le ning ko alam la sil tum Caribbean lo di bahasa tungke autonomous state sovereign country alone la pen separate state anon malone sa ele tum autonomous state ke longji ate barat ong bidana long ketok do pame la posi la le hang wer lo na akola pen raja da song sida autonomous state pen power autonomous state power pen ai kom ke deng na lo la le li tum chi ko sar lo na non deng lo
la sa teng ben deng na lo la pen no na teng ben autonomous state ke long liat ron ke puen lo je ACC party atom MO kichitok MOU memorandum of understanding ka chitok apolo akola pen la son army struggle atom batahini MOS kachitok pana josi autonomous state ke long lelo la so basi la sana tha mau la sana tha MOS ke chitok rinoi yong sina tu autonomous state long di hang hang binong polote la pen no na teng pen mau tum sita ACC atum ta nang le tom ACC atum nang le tom jong se autonomous state kam claim claim la mau an sina tum do chot autonomous state palong man claim claim polote garbia history yelo nang le tom ta la ta baria kisung dopo la se nang le to ma chuning ri lo ACC party panta je nang le tom mau akang malin nona bangke autonomous state chilong vek nahi palang tu mata non claim mo la palang tu ta dili to wangoi dharna donoi la pen extremist organization mada armed struggle atum akaprek UPDS kanala patum sita alang li tum sa lan le choi kali alang tum autonomous state nang un pa menoi autonomous state nang palong noi ana salang tum karbi history long alang li tamen dupu jongsi alang li tum akai long autonomous state palong li polote karbi history ke alang li toban akimiala me tokte lo isi selfish paisa ba sadak tokbo la si jong he le mau chito sta jong he mau jong he mor power ding sta autonomous state kali polote ajata velo la sinili chuningi je ACC tumta alang li tumta autonomous state ang paminoi mor power ding ri noi ngapen am struggle do tumanta alang li tumta la sara ta mor power chito ri noi autonomous state le hanglona la penalang li tum kaita mata nahi karbia ke apan kaching hon do nahi ji pen karbia atoma ke ma akisung alang li tum mata nahi la senile tum mata dam karbia lang lang ensila sar autonomous state ke long leke ACC tum kachitok mau la pen UPDS kanala tum kachitok MOS hello la sila sana veta dangji la se tum ni ji pendora kam klemuna nile tomata dam political party atau political party claim hai la pen non political mate social organization atau manke ile tum chilang ra pele claim manang sita alang le tum autonomous state pen abera bangke deng de nei le lo chuning ri Tane tu pini la dana ke dolong ini memorandum submission ini ni tum la sa dana ke dolong memorandum prime minister Narendra Modi apan pilo home minister Amit Shah pan pajuram lo State Home Minister, Union Minister of State for Home Affairs, Nityananda Rai Panpilo, Lapen, Union Defense Minister Rajnath Singh Vanapilo. Ate Rajnath Singh Van Pinangko Lapen lo, Jalang li National President, BJP along ke do, Dogmoka long ke wanghut. Netum BJP party le sentar long dulu pulote, neletum la soto purpure ke implement vekti, autonomous state claim vekti pusi, Dogmoka long ali lam jaga cipido. Hala soposi pini netum Rajnath Singh apandam memorandum pajeru. Tane tu la 37 years, more than 37 years. 39 years non Sila so angbong central government atau nana tu hala ke hang talks upon the nele to mangke batai hini Congress high government do hot Rajiv Gandhi prime minister hot batai hini central government pe नेता पार्टी मिनिस्टर करके आज तक वो सत्ता में है, फिर भी हमारे लिए जो हमारे प्रावधान रखा था उसको आज तक लागू नहीं करके हमें ये आंदोलन आज तक जारी करना पड़ रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं हमारे जो नेताएं हैं, विभिन्न पार्टी के लोग, चाहे वो कांग्रेस के हो चाहे वो बीजेपी के हो, बहुत बार वो लोग सत्ता में आ चुके हैं, फिर भी हमारे लिए आज तक इस प्रावधान को लागू नहीं किया है। तो हम पूछना चाहते हैं कि उन लोगों से ये प्रावधान लागू करने में इतना कष्ट क्यों है उन लोगों को? ये प्रावधान क्या हम लोग अलग राज्य का जो मांग कर रहे हैं, ये हम लोग अपना जो संस्कृति है, अपना जो नियम नीति है, अपना जो समाज से इसको आगे ले जाने के लिए हम लोग इस मांग कर रहे हैं, ना कि हम लोग अलग राज्य मांग करके हम लोग दूसरे देश के साथ या दूसरे जिला के साथ उनको मिलजुल के हम लोग क्या ये देश का खराब करने के लिए हम लोग मांग कर रहे हैं? नहीं, हम लोग जो हम लोग का मांग है इसको जब तक हम लोग जारी रहेंगे, जब तक हम लोग का ये मांग पूरा नहीं होता है। तो इसलिए
बहुत बार हम लोग यहाँ दिल्ली में हर साल हम लोग लगभग 2-3 बार आके यहाँ जंतर मंतर पर धरना करते हैं और इसमें बहुत लोगों का समर्थन भी है, योगदान भी है। खास तौर से दिल्ली प्रशासन से जो हम लोगों को परमिशन दिया जाता है और यहाँ विभिन्न यहाँ पे पुलिस के कर्मी हैं, सीआरपीएफ के कर्मी हैं, उनके द्वारा हम लोगों को सहयोग तो मिलता है। फिर भी सहयोग किस से नहीं मिल रहा है? हम लोग को हमारे नेताओं से, क्योंकि हम लोगों ने उनको वोट देके जिताया था। इसीलिए हम लोग दरख्वास्त करते हैं कि हमारे केंद्र सरकार और राज्य सरकार से कि जल्द से जल्द इस 244(a) के तहत हम लोगों को कार्बी आंगलोंग और दिमा हसाओ के जनता को, लोगों को जल्द से जल्द ऑटोनोमस दिया जाए।